tuh? Dolong ada nih. Dolong untuk apa? Yang di tabanan kuir ada nih. Tapi untuk apa? Anggon Jukut, anggon lawar. Adik itu? Anak melaspas. Nyana nih melaspas? Anak Meme-nya nanti ini kan bangunan baru Meme. Oh, untuk kamar Meme Anyar. Apa ada nih kamar Meme yang nih? Pondak pot pasi. Jadi madan upacara melaspas Meme kalau Pidarta jadi ini. Sengjani. Oh bener benar kejap. Tapi konen maturan nih. Woi, lu nggak hati dong Meme nih. Apa tuh? Jen, bro. Di Ampik Meme. Oh, misi Banten nih. Banten ini lengkap nih. Ini Banten pemelaspas ada nih. Oh, mau ada keranjang mau kejang nih. Sekonden mulai melaspas, misi masak-masak. Tampah dolong, aja keliu nih tukang tampai. Patu sih dua gati. Pemangku nih nih, pemangku nih. Pemangku Meme Bondres. Oh, Bondres, milu Bondres. Pengantenan Meme di Bali, aja bagus. Oh, Meme nganten ajak pemangku Bali. Aneh bagus kencing. Ada sing ulu-ulu. Nih anak melaspas kuning melampas kamar Meme ani baru, ani anyar. Oh, be, ini tuan rumah nih, ani ganteng. Ganteng sekali. Tunangan Meme. Tunangan. Ini tongos melaspas di dingin banjah Meme aja ke Haji ngoyong di pingin banjah di tongosnya pondok Pak Pasih P3 nih P3 itu ini di belakang tuan rumah nih aji bagus ganteng gati cara pemangku Me menjujak Me. Terima kasih kan yang abang di pasar. MemeJegeg itu bang. Tindak kegodong budi tina kesembang putra tina towo dan bicara tina kulit produksi tina tuane wan sarwa tras perjalanan sarwa tario presidia kutir malu enam. Nih makan aja nih tarik nih kedang tarik Apa sih? ya bagus aja ya silakan Harus itu? Mungkin lebih keyboard. Okay. Gotta get this over with. Oh, I forgot this. Okay. Harus anggawan ini. Here we go. Ida Dane Parasamaton Sane Wangiang Titiang Pinaka Sang Madue Courier Ngaturang Suksma Banget Antuk Kaledangan Ida Dane Parasamaton Same Sampun Rao Ring Achara Malaspas Puniki Titiang Marasa Liang Bagia Duaning Antuk Wara Nugrahan Ida Sang Yang Widiwasu Titiang Sarang Ida Dane Parasamaton Prasida Kachunduk Ringala Bachik Puniki Matamu Rasa Yinayang Rasa Anga Ayu Bagia Sakati Samaton Sujati Antuk Punika Lugrayang Titiang Naturang Puja Pang Astuti Malara Pan Antuk Yakupang Kara Kali Nguchapang Om Swastiastu Sane Pratama Titiang Naturang Suksma Majang Sane Madwe Gena Mariki Enge Ipun Bapa Kt Ardika Tur Ibu Sudanti Sane Sampun Ngewangun Pondak Bachik Puniki Tur Ngichan Titiang Megena Diriki Ida Dane Sarang Same Gena Sane Tongosen Titiang Puniki Ring Raina Puniki Pachang Wastin in Tiang Pondak Pak Pasi
Mogi pondak puniki setata ngichan karayuan tur bagyo majang sane sang sane magana mariki. Kaping kali majang bapa tukang utawi undagi pondak puniki titiang ten lali ngaturang suksma sampun ngewangun pondak puniki sekadi wangunan becik kadi mangkin. Sane ping untak memelan aji pastika merasa bagia yaning ida dane para sematon sarang sami ngelestariang lingkungan iraga diriki ring pasi bingen banja mangda kadi raulse Bali bersih aman lestari indah inge wanta asa punika ngatur titiang minakadi tuna langkung antuk titiang nunas gangrena sinampura. Om Santi 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 Om. Sampun.